too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Memo akwaba sonko ede eba Too Much GHS so nyame hwe mo sedane da munya ebre eje eja eti ensem adane da yede ebebe so mo ewe ye fidie kase yi eso gane wahala dwumedie ena wani eguso a wo hwe ne Chris Kapa ene bidi munim se me de meje meja se dia na tete ensem a ekochi ekobreman ena mede eba aba abesum na ene de yesa de ni eche eye Kumase mantemu asante mantemu eye bia ya ye frɛ hom eye abo eso a chese ewo northern east corner of eye Kumase ediam arawo senkasi bi asanso esi ewo wono mu asese die 2020 nyoma bebre na eso senye eye ka kwanhia ene di nipa ebe kwa hwie egu a chese ewu ebesia na ya kwamukafo na akwa hia eye adwabafo ewo kwantempon eso abobo wo mu etuo age wo majapade na chese wo mu so afiri mu anasem na ne ye rituals a ekokoso ye bi kidnappings ne de keka ho na chese ebeji nipa ekra enkwa na nansen di krampo de obo hu krampo na sese de eja so de ne de aba bebomu a wote wodemu wonya ahwe bi anya yi obo hu ane ne eja atom na anu anu no na ahye nansentem yes Spintex road ehye nkwada enan amasama kwantempon so no bia yeso so ehye nkwada enan achese eja hye na ya doso afimu enkofo wo mo dan ahye wo mo japade ahye ne kase ye kan kwampo na ade ebesa ade ebechi yentimi enka ewie na yebwebra ye Kumase ye aboasom empotemo ewono papa bia ni din ede Mr. Amuakun Atam we a house owner of 8-bedroom self-contained apartment once obo won wotimi si dan compound house na so na apartment obia wone de ni bibia hyehyem obi nkowura eye obi demo ne nche dware obia bibia wo eye ne demo no obia enche na papa yi wo da strategy yi bia na se wasi such an empire ewo eye aboa so one over 19,000 people ewo aboazo wonu obi ani papa yi enam eye ne modempo na yemuye a wo ye ne papa yi a wo ye ne wonpotem wonu papa no enam ne ma wo ma ene ejiso wo ankyere wo beboa wo eye ne tenant a wo wonu krampo no jese usika where you rent aso na usika enya enso ye no krampo no wotimi ma wo extra time jese se de wone nkrofo a wo mote eye ne fie wonu no etie no eye ni kaso eye amosepe so jese wo bi a woti fie wonye na adwen krampo se wotu efi akwa pe baby e be ni choka na say ade chi nsamfufro nkon enti papa yi ana Mr. Ye Amuakonte ye chese wo bia apota mo honom anase aboso honom de wo mu ensi ne fom panyo akwada we ne unya dru honom na wo boni din kwan dia wo bia ebe che say papa we ya wo penny person papa we ya ne yem ye papa we ya wo mai eno die wa je sa title ne abodi ni nyina ewo no na so ara wo se ma aba be pie mu ewo ewonom say ye papa yi wo ne yire wo mo ato na nanom ewo ensiedo na ebioma brante wa bi ensuso awoka hu na sese tese nipa miensa na wo mo ewo nan ensuso aka no wo mo ewo critical condition emu ni nyina ejam eso ye ewo papa yi ne mpota mo honum na papa yi ensuso ebusuan wo second cycle vocational training center ewo Jama pension secondary technical school ensuso eka ho achese ensuso ye ni dwumedi a wo di apart from the 8 compound self-contained compound house a wasisie no krampo no osanso ewo vocational schools nsuso esanso ede eka ehun na ye ne yonko bi a ye friend no edu or ye kind of put okasem say family friend okokosra ye Mr. Amuakun ene ne yire Esther na what say entiamu bi
Any free, Mr. Macon, Aire, honum, a year Esther, no one now, woman, Mr. Macon, dear, Banner say, I need you, and any read or would you woman, yeah, and your woman to meet him, or a damn honum, yet they don't cry bam. And she said, and I didn't add him, no one say, oh, well, dear, said you knew one when you want to me, edge, Bruce, into one more my drink, and I agree, I shut down my drink, and call a year or so the cacram. Now, so in Tiamono, course, no way, and I just say, I there been a man one ponting. Question the apostle, I will be young queen. One more Adam, one man, Diamante, we a year outdoors, one a year abroad. Now, so what didn't say, I will so a year a puno, Diano handle, no crampono, and Nam says that they're not a general also our honor crampontino, and my when ya a year brains cacrano, a year, then I should show you a crack, when ya some year. You can't say at to wrench him the hand, a cacrabi, a can a yen. Nanzo so, what they are no so didn't Timu, and what they are by a man never saw no one more a poo, a by any one more day a year, where one man and the come a pim dine, one to me at the year a pim ye nanzo so, for fear until a year at Tanata. One more ashe, drove out to me who say way your bam, and I say way a bear man. Now one more every year, just say one more airport. No kai say dine na one more as one susu e jano so ye dai aso mo nipa ewo mu na abranti we bia na no susu ni din e di ye twumasi wo ye na din say one susu ebe boa obey na din say obey wo mo maka young ones no wo mo yes edemo ewo no na one susu ni volunteer worker wo ye no etunwa acheju otu ni wusi wo je afoforo no e ma wo susu wo hyehye ye ewo na fuso ani ebiemu susu na chi na susu otimi agi nipa enan edi free edemo ewo no mu a chese wo mo ekan ono ne ho edi no kokopiemu ewo ayaresabia no twumasi edi watwa nananom ewo ense do wo kopiemu osuntreso hospital na susu omdi twumasi kokodru honom no na wo no de enam se ejanitimi hyehye ne yafunu so ene na chi no ntino wantimi anye den anje ankon amfa ma ne kra nanso enkwada enan anase nipa enan ya no mo sa dan ni mu a wo ye na ade so kwakwaje wo mo papa ene ne ma ne de wo mo eda critical condition mu a wo mo je ayarehwem ewo Sontreso hospital na abusiafo we so ene awrehosem a ekọ eso achesem doctor fo a wo mo ehwe papa ene ne ma miensa wo mo ewo Sontreso hospital no wo chiremu am wo mo ede wo mo ebenya enkwa na sei ede nipa miensa ena ewo Mr. Amakwanta ne re Esther ena ebiemu susu twumasi wo mo ena ato nananom ewo ensem nanso eja ene ne ma miensa ede wo mo ewo ayaresabia wo mo eje ayarehwem na no ena ama dodo na ekase sei eja hyehye na adosum all se na nsem krampo de epe no enhye da ma ye kete esa ye beka se epe bre na susu ye ma ye ni na hom ne ye nyoma ye jije sisi eso ye hwe na ye wodem nyoma bi wo ha ye nusu a ye ndundum no because electrical fault betimi aba ye dum so betimi akoma sa at wrenching we nyina esi na ye ma ye ni enda wana bronya breyi kokosi se ebibra afufufuro mu no ye nya anase ya nhwere ya dofo no ewo at wrenching wonti we ye nkaibo a ye de ema mo se ye ma ye ni enda ho nam se eja hyehye so ama ne homne so ewo wo mayi emu na ye de esi no subscribe to channel no se wonya ya like videos na share follow ya all the social media platforms so Facebook and your account to Facebook @TumaGH and Twitter and Instagram account no so @TumaGH_. Meeting at the Equity Kappa. That's ne yebesane share.